Kau rasa kau paling pandai, paling hebat. Salam anak-anak babah. Bila korang masuk umur remaja ni, you always think you know everything. Kau rasa kau paling pandai, paling hebat, and you completely stop listening to older people. Tapi the harsh reality is, kau sebenarnya tak tahu apa yang kau tak tahu. Contohnya, kau tengok video orang buat bisnes atau trading kat TikTok. You think it is so easy to get rich. Kau ingat kau dah tahu semua benda, padahal kau zero bab cash flow dan risk management. Pengalaman hidup kau tu baru setahun jagung. You have barely scratched the surface of the real world. Ego yang tinggi melangit ni is exactly what will destroy your future career and relationships. Kalau kau asyik nak menang berdebat, you are closing the door to valuable knowledge and wisdom. Apa yang kau tahu maybe 1% teori, tapi apa yang kau tak tahu ialah 99% lagi banyak. Drop that arrogant attitude immediately. Sentiasa ada orang yang lebih pandai dan lebih hebat dari kau. Stay humble, stay hungry. Terus belajar and never let your ego blind your path to success.